Hello ljudi, pošto snimam kamerom i kačem na YouTube, neću da vam snimam zagrevanje, da mi bez veze ne krica memoriju. Krenut ćemo odmah da treniramo, a pre toga se vi, možete staviti pauzu da se zagrejete. Radit ćemo vežbe za zadnjicu bez ikakvih ovih dodataka. Možemo da krenemo. Znači duple čučanj krećemo. Nadam se da me čujete dobro. Pripremite neki napitak. Ja se gledam da skratim, da mi što manje zauzima memoriju, jer baš mi se skoro plavi treninzi na YouTube. Iskrcala sam već internet svjetlani ovdje u Trebinju. Tako da zato sam mi rekla da se slobodno sami zagrejete. Akcija će nam biti baš na zadnjici. Pauzica mala. 15 sekundi su nam pauze. Inače, jučer mi je stigao paket. Presrećila sam, kasnije mi je paket. I to baš. Sad radimo ovako. Nazad dijagonalno noga. Čučnemo. I ispravimo napred. Samo jednu nogu. Polako, iskoncentrisano, fokusiramo se na mišić. Pronađite neki svoj balans. Kako vama odgovara. Ja sam onako, uvijek kad se porodim, balans mi je slabija tačka i onda lako se zamantavim se lako, zagedam se nešto. Dok ne uđem u neki ozbiljni jači trening. Kad, na primjer, sad da krenem u teretanu, bilo bi mi da lakše bi mi se vratilo to. Jer ipak teg je teg, opterećenje, ali dobro, ovdje u grupici ima dosta vas koji vežbate u kućnim uslovima, tako da ove vežbe su skroz ok. Znači, drugu stranu da radimo. Znači, istu dijagonalnu nazad, napred noga, kako se ja zagegam lako. Inače, vežbam na prazan stomak. Na edukaciji sam jednoj učila koliko je dobro vežbati na prazan stomak. Tako se pokreće metabolizam, sama neka tečnost se unese i rezultati su mnogo bolji. Ja svakako volim nekada kiksnem, pa onda kao ajde kad već kiksnem, mogu barem da provežbam na prazan stomak. Još malo. Top. Mala pauzica, 15 sekundi. Pogotovo kad dođemo u Trebinje, nekad sam u Čačku. Znači, to je hrana katastrofa. Kako ja da odbijem mamu, svekrvu? Odbijam ih ja ujutru i uveče, ali kad je ručak u pitanju, evo ovako idemo. Blago savijene noge u kolenima. Kao mrtvo dizanje fazom. Samo naravno bez opterećenja. Ako neko želi da ubaci opterećenje, onda super. Raskoračno stavi ovako neki srednji. Znači, nisu previše noge u kolenima savijene. Treba pozadi zadnja loža da vas zateže. Kako me ti gledaš? Odlično. Baš sam htjela ovako malo da pročaskamo, da pričamo. Sad ćemo dole na pogled. Pošto sam uključila samo štopericu i telefon mi je nešto zezan ovih dana. Pa idem malo da, ne vidim se, da popričamo. Idemo, znači, desna noga i leva ruka. Samo da nešto ne mogu da mi šuti. Ispravimo, zadržimo lakat do kolena, zadržimo to, zadržimo, zgrčimo stomak. Nastavite vi, ja ću mogla se udaljiti. To, ju. Zadržite koju sekundicu.
samo tu jednu stranu radimo. To mi je tako nekad faze kad mi se ne priča u treningu, ali to je gotovo što neko pored mene i onda meni kao trik neki da pričam. A pustim muziku i čutim. Šta bi bilo? Pauzica. Samo promenimo stranu, krećemo za 5 sekundi. Znači, leva noga, leva ruka i desna noga. Ovdje nam radi zadnjica, radi nam gornji dio tijela, radi nam i stomak, ako pravilno idemo. Ja udaram ovdje u fotelju. Još mi je nezgodno biti. Konstantno tražim neke prostore, izmišljam nešto. Još 10 sekundi. Follow DJ Alex Moreira on social media now. Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Pauzica. Malo da ja pobijem. Da ne lepšam. Sad ćemo da legnemo dole. Znači stopala spojimo. Ko neka žabica. Čekaj da. I dižemo. Stisni zadnjicu. Zadrži. Spusti odmah gore. Zadrži. Spusti gore. Odmah. Zadrži. Dole. Gore. Drži. Dole. Gore. Drži. Dole. Gore. Drži. Dole. Gore. Drži. Ovo pogađa unutrašnji dio butine i samo je super. Ali se da vidi po filmu. Dobar. Pauzica kratka. Sljedeća vežbica isto ostajemo u ovom položaju. Znači isto su nam ovdje dalo ovako. Nogi kao žabica. I stomak radi. To. Pipljom podlogu. Znači ispred stopala pipljom podlogu. Sad se mi ponegdje na snimku. Bebo. Gledaš ti mene, Bebo. Stisni stomak i fokusiraj se na stisni stomak. I diši pravilno, naravno. Kaže, imaš neko da vežbam, pa dobro, nemaš, ako imaš bebu. Onda tek ništa nećeš moći, ako nemaš ti za tebe da to ispredi. Onda je bilo. Sljedeća vežbica. Znači ovako, odmerimo. Dobro su nam vrhovi prsti, tu su nam stop. Tu su nam peti. I dižemo. Dižemo, skupimo. Spusti, podigni, skupi noge. Spusti, podigni, skupi noge gore. Spusti, podigni, skupi. Spusti, podigni, skupi. Otvori, spusti, podigni, skupi noge. Raširi noge. Spusti, podigni. Hop. Skupi noge, raširi, dole, gore, skupi, raširi, dole, gore, skupi, raširi. Dobro, sad idemo ovako, čekaj da gledam. Znači ovo smo položili i ovo radimo. Levi lakat, desno koleno, levo koleno, desno lakat. Sve tako. Šta sam ja sad rekla? Uglavnom izmenično radite ovo. A možete i ovako.
za bolju aktivaciju. A vi sad odredite. Znači noga nam ne pipa pod. Konstantno automatski smo. Vidiš? Još malo. Dobar. E sad imamo pauzicu malo veću. Već osjećam kako mi se malo upalio stomak. Sad otvoramo sljedeća vežbica. Valjda se vidi, znači idemo u čučanj i noga iza, najzvanječnije. Desna, leva. Desna iza, leva iza. Desna iza, leva iza. Desna iza, leva iza. Desna, leva. Desna, leva. Desna, leva. Dobro. Mala pauzica. I dalje smo gore. Radimo na strani. Ovo podloga mi ne treba ni se kliza. Znači ovako su nam noge, otvoreni su prsti. Idemo levo, desno, levo, desno. Levo, desno, levo, desno, levo, desno. I samo to radimo. Ne znam da li je ovo upala od pre nekih dana, ovo sa trakanjem što smo radili. Mnogo je bio dobar trening, ali baš mi sve zateže. Još sam u ciklusu, vesela. Uvijek kako bude mušno, ako treba početi trening, dok sam u ciklusu, ali uvijek u sebi kažem uradi, uradi, uradi. Biće ti bolje, biće ti bolje, biće ti bolje. I stvarno mi bude pakleno dok radim, ali poslije mi bude lakše. E sad radimo isto uvijek što smo malo preradili, samo malo otvoreniji prsti. Šučan, šut. Opa. Šučan, šut. Nastavite vi, beba mi je nešto nervozna. Što se oko gejgam, ja nije jasno. Jer ono što pravi, a ne ono pravo to, sve to ustavno. Ono kao još uvijek se razbuđuju. Pauzice. Idemo opet ovo što smo radili. S jedne strane na drugu stranu. Zadrži, druga strana. Zadrži, druga strana. Zadrži, druga. Zadrži. 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 Zadrži malo. I ponavljamo još nekih 10 sekundi. Pauzica. Ovo sam izdvojim. Neki se ćeš i da izdvojiš. Ja da hoćeš.
radimo ovo. Znači, lijeva noga nam je tu, desna nam je ispružena. Ovako, a lijeva ruka i desna noga se dodiru. Vratimo nogu, podignemo ju druč. Hop. Grud jednonožni. Pipneš. Pipneš. Jednonožni grud. Pipneš. Jedineš malo gornji deo tijela. Odlično. Ja se uopšte ne vidim. Vidim da se ne vidim. Menjamo nogu. Znači sad druga. To. Znači ova ruka je skroz vamo iznad glave više. Ovamo je na podu iza. Pauzica. Jebano, je li bolje tu? Idemo. Doggy style. Jao, majko mila. Znači ovo radimo. Idemo nogu ovako u stranu. Ovo spustimo. Kao krug da ćemo. Stranu, gore, dole. Stranu, gore, dole. Samo jednu nogu radi. Prokuva. Pauzica. Kada da ne ti dođi ovdje. Ispred. Krećemo drugu nogu, samo ja namjestim ovo dete koje puzi. Otvori, gore, spusti. Otvori, gore, spusti. Otvori, gore, otvori. Diši. Ja sam mokra. Skroz. Tvori, gore, spusti. Tvori, gore, spusti. Još jedno. Sad menjamo nogu, opet desna noga ide, isti položaj, a nam oko ispravlja skroz i dižemo, polako vraćamo, gore zadrži, spusti, ne pipaš pod. Znači ne pipamo uopšte pod. Pokušajte što manje da drmate tijelo. Gana. Hoću još 15 sekundi da izdrži.
pauzica. Druga nogica, čekaj ću malo ovako. Šukrene. Znači ispružena noga. Prava leđa. Podniju nogu. Krčani creva. Odlično, svaka spični šin sa 2 kašike protein drink miksa. Biće veselo. Ivana! Kako boli. Dobro je. Idemo dole. Samo da idem podnicu. Ovo mamo. Još. Da vi mene vidite. Ispirajmo stomačić. Znači, noge, ruke možemo ispod. Ispod guze. I ovako. Spojene noge. Dižemo i spuštamo. Fokus na stomak. Iz stomaka dižeš. Kad dižeš, uzimaš vazduh. Kad spuštaš, izbacuješ. Preferirajte uzimate vazduh na nos, da izdišete na nos. Naučno je dokaz da vas tako kalorije izbacuju. Izdisanje. Pauzica kratka. Evo ako sad radimo. Znači isti položaj kao malo pre. To, ali noga nam je ovako. Dijagonalno. I ovo radimo. Kao kosa linija neka. Beka se ukakila. Fino ovdje. Ja radim trening da dišem. Kad se ukakila? Kad sam dok svukla. Par sekundi. Dobar. Malo pauzica. Ne znam čime se briše. Krećemo druga noga. Morat ću ovako. Znači to. Odlična nožica. Dobar. Šta je bilo nam? Odutala mi bjeda. Idemo dole. Sastavljamo. Evo ovako. Znači noge su nam ovako srpljene. To se vidi. Blago, bravo koja je grudno koš. Malo ne drži. Stiži stomak. Stiži kovac. Stiži kovac.
Dobar. Što se dešava s mojim bebom? Koja mi stalno remeti. Što ti mene zajebavaš? Pošto mi beba ne da mira. Što malo gore. Idemo u čuče. Otvoreni prsti. Beba dobar. I idemo u full squat. Pravo leđa, to je najbitnije od svega. I da nam kolena ne upadaju, već da nam idu u ravni sa patikom. Butine. Znači, butine su srazmerne patici. Žabica. Ode druga. Dobar. Mala pauzica. Vidi kako si slatka. Ti ovako mi mala vežbaš. Da malo odmeniš da ti držiš treninge. Sad radimo vežbu koja se zove Good Morning. Ću ovako bebu. Krećemo. Ajde ti tu gospođice. Znači ovo radimo. Noge su onako malo uže. To. Čuča. Sve je čuča. Good morning to squat, što se kaže. Ovo bi bilo top sa nekim opterećenjem. Šipku. Zamišljam da sam u teretani, jadno. Ode mi glas. Zamišljam da sam u teretani i da radim vežbu. Pauzice. Izbanjana. Padi, čovječe, ženo Božje. Tako, da izbanjam. Da izbanjam nas. Da se ne prevrneš. Radimo zakorak neizmjenično sa šutom i nazad. Znači ovo. Leva, iza, šut, zakorak i dalje vratiš. Desna, hop, to, vratiš. Leva, šut, dole, vratiš. Desna, šut, dole, vratiš. Buda pada. Leva, pauzica. Sad radimo ovo. Idemo u stranu, samo levu stranu radimo. Hop, fljas. Hop, to. I ovo sam već gotova. Baš. Pauzica kratka. Idemo druga strana. Krenite raditi drugu stranu. Dok se ja smislim s mojom bebom.
A kažem lepo sve kad je uzme. Ode onako. Dobar. To je bilo to, ljudi. Možete se istegnuti, što me nervira ovaj televizor u pozadini. Evo, malo ćemo se istegnuti ovako usput. Yo soy muerta. Što se kaže, televisa presenta. Protein, što pre, u prevodu odmah. Dobro, nismo samo pogodili stomak, realno pogodili smo malo i ruke. Sviđa mi se. Malo zadrži. Ja imam čak i upalu ovih bočnih mišića, a sad osjećam. Au. Tu. Evo bi mama. Malo stomačić. Legneš, ruke pored grudi i ispaniš se. Brzo. A pa evo, istežem se. Nazad. Evo. Stopalo desno, preko levo kolena. I ispod levog butira ovako prigrljivo, nogu vučemo preko grudu. Ovo je odlično za istizanje gluteus. Odgleda ste vi crtani sa mnom. Crtani koji niko ne gleda, pa čak ni beba. Matea plače. Standardno. I to bi vam bilo to. Ako želite još se istegnuti, ja vam preporučujem da se još istegnete. Jer što da ne. Istezanje je pola treninga. Book your number one DJ now. DJ Alex Moreira in your city around Dok već je postalo romantno. Ljubim vas i živeli.